Bia Kamal. Another Malak in Yam Guatemala con breaking news ray which ka South Sudan. A news dan balinga jan Guasame. Shalaro ka pet dang ro korodian. Shalay ti shop ke kina dang baro wido ku dang die shaka nakare which ka South Sudan. And over dana nakale banajakula linkel ko tela miken tela mutuok bang. Do tuoga ko te mishalat. And over dana nak lady shop ke kinna dang baro widu ku dang de bana jalin kel gwasame ne me ler mishala de netin kon til la National Minister of Wildlife netin kon tilet ke kwileni you know National Minister of Wildlife Conservation and Tourism chikora jamo chikana lat agenda na bana kulaling ray role ka South Sudan nyaka kanedi ko kien ku subscribe ka ku comment ka ku je share ko do brana gujin wode gwa ka je ka shuje perwe jano dairy notification be alert jatwan ko de alert ti de kan chwa mala shubkaji kaleran chalat gwas memen bu kon kula jode ray which ka South Sudan ko kor pen dang ro karodian chala ti chop ke kina dang baro widu ku dang de sha kan ne ray which ka South Sudan ka kwi ko cha checkpoint ni cha ka gek ray which ka South Sudan checkpoint ni ka duptin kon tin chagak ngai kon duptin kon tin chagak goda konti la Torbilia kap ko chongtin reurol ka South Sudan ngai kona gwano tega duptu ngwana long ti cha gak do bran en gaga kekeje you know kuma South Sudan o chaji gono kan checkpoint ti tega ne ti ngwana long ti laran la da la je wiya lede banat ba ka mach you know me ci kuma South Sudan je shuguje no neme yera ta shianga mandanan shing South Sudan ni keje ngweno de ka gak gaga dana ba gaka o te ramba le ti ke yoda do tel tax mbal yor pin chet ko la tol bu mudi la ja yor ga pin re rol ka South Sudan sha no mo cha shu gak ano netin kon tin la road transport ke Minister of Interior re which ka South Sudan chicken go diala kon tin la torbila kap ko chongtin chicken ga shu gak ano cha kume mala kuma South Sudan cha ishu la ledbo ko ba dub dialan kon tin di checkpoint tin beka gek ando brana gaka ke o loko dong beteka rol tun wan betwok ka rol to kan kwala kap chongone chigamene nyana mo kan tuniti kan dupin kon cha gak re rol ka South Sudan amen kula to gwasa me kanetin kon tin la National Minister of Wildlife kene entama murai kone cha leiti shop ke kina dang baro yit ku dang die shaka naka ko kor pen dang ro ko dien kene na ne kon naka na ngwa kene de kon tin le nagle ni la commercial ke ko kan le ante la kan ka nak ba shu nang bukan ke smuggle bukan nang rai wiki juba kene entama juba cha tiang ke ring le ne kene cha tiang ke ring le ne ko teramelel kala tol kene diality eneme chikene gujeno ken le diality ni ka gwade dan la ka la ne diala konti la le la ka ne ko la kering nang tongomi la ka kap ke kume je wen teme teramle la kaf ko ken kering le ni nang ka torbieli teramti ngak ko chi checkpoint ni chaka lep ken dial alo jela ka jale an gwad mo chi nagle ni che dilong rai wech ka South Sudan chikan kula lar ne ko do brani kalar ke je janemu kon ngutin nen go bi checkpoint ti bi ka ngut ka mete ka onka ala le kon bi ka tuk entama mena ka le ti chop ke kin dang baro wir ku dang diech ka kor pen dang ro ka pe dang ro ten won yam ko le pegdi
jene checkpoint ya la to de ka nyok mu gwi ka de ta dan sha ge ke je de ga nyok mu ge ke je ko le kon bu ge tu gwa de dan ti checkpoint me te tin ne wan ti gedwal chen ring ala bush mi chale la nan ka juba ano ko changa je no te kuma te tin la ka ga tel mala chup en tama mi chu kuma she checkpoint ya che ka le bane cha le cha nak den cha je to en bush mi den tama je tiang re wich ka sa sudan. One and wildlife conservation authorities have on multiple occasions seized vehicles smuggling bushmeat and arresting suspect poacher. Kakor gwadi dan la kana la kan ka kep ane ka jen na pai ngwa ron kin da na ro ngwa ne shwe la kan ka kep ka torbiel kon kan le kan nakten ba na ba ka kep ano ko shikan le shikan nganak dungno tam teram le kep ko ngoy rama je ko ngoy de ano awak 2024 our President Salva Kiir announced that South Sudan has the world's largest wildlife population following a survey conducted by African Park, which estimated 5.8 million, about half the country population. Ala one lane rewish ka South Sudan, lenken na nerin kontin. Ala chere me half population kodong South Sudan me take a million wero ke million di, you know. Kontem ke lady altega South Sudan chupke 5.8 million ngwandien. One time, Michi 7,500 chaganak within 2 months. After 5 years to 10 years, ka korun dang die jo korun dang wel buku kule la lady shop gadi. Ne de kona let National Minister of Wildlife Conservation and Tourism. Can believe big tuk. Believe big tuk kuja mo tis ne kuma South Sudan no de shek pointed de ngodo kona cha yat pinten de ganyo ko mugi ke ko binyon kon bike tuk ere ga me to gare we ka jong le karwade ke 2 man jong le state wajen gwal da na ka lady chup ka kin dang baro yudu ku dang de mich antama mi shek point yal cha ga go cha cha le bon kine dial ikare lo nyere Europe na kale la kringen kan na ka juba wa ka kwak lo chi business cha to raron gwatama cha le cha le lo kan la commercial antama agenda na shala na me ne din content le ti ko pindien ji wildlife ka ne shile shi ga tere kan tama ko na ka ne shan ka kwireng dien kala ga ko ka juba kana me nongu nonga libdana sha lib checkpoint ne ke duptin ko na sha ga libdana sha lib ka ajen do badan en yer kwi le ne titi no mo mi shi kana lat no na gwitin yok ne de kon ke kuma South Sudan ka do badan de kan titi de kan ga ala kaje gwaye agenda na go de nyo ya kel biya ta mal bye bye.